nkumbuye bya bishimbo byabo bita jone. Manzi kakuna nyine bateka ibishimbo bakabikaranga bikaza biri nk'ivyema. Sana. Nta gasosi nta ibishimbo. Nkumbuye n'uburobe. N'umukeke. Nubwo tamukobwa yakugora gutomboza kubera nyine mba warubasize. Ivyo Jesse ndabigenderako. Noneho no gutongoza birangora kabisa. Nakuga BUJA Today TV turamujye mwese mwiriwe mwaramutse bwake mukuru wa muziki gitondo cyiza bana mwirindazi ko BUJA Today TV mu dukwira muri kwisi yose kumwe na Simon Pro ngenda bamakuru ameze neza nabwiye ko BUJA Today TV dukorera kwisi yose uyu munsi turi Kigali mu Rwanda ndikuba n'umuboga arameze neza cyane kabisa ibara basore babaje tumane ngaha mu Rwanda nibaza ko umusore ari kabisa ni KAMANZI Didier Maxine yandi mazina menshi atandukanye Didier, jere kamvuga izina ry'ukuri KAMANZI ndakura mu kizi. Nawe ndakura mu kizi. Gahora tuvugana imitwaro bwabunane kabisa ikintu cya mbere na mbere ndanezerewe kubonana nawe. Urakoze cyane nawe ndishimye. Muri BUJA Today TV dukesha kugunda gukora n'abakinnyi ba filime ndundi ariko uyu munsi twaguye imipaka tugeze Kigali mu Rwanda. Ni wa movie ariko nibaza ko atari umukinnyi w'u Rwanda gusa tu no muri Amerika bibaye ngombwa yo finayo. KAMANZI ikintu cya mbere na mbere shaka kukubaza kubera ko abantu baba bumengura akaze mu mafilime ntibabura bimvira ko uri n'umuntu akaze mu buzima busanzwe. Ibyo ntibyabuza abantu kubivuga biterwa n'ukuntu uba wakinye filime. Wabumva ko n'umuzima busanzwe ariko umuntu ameze ariko n'ibintu bitandukanye cyane. Tubikina kugira ngo dutange ubutumwa. Nimba nk'inye ndi Max cyangwa undi wese indi zina urumva bandi wa muntu nyene agomba ndi KAMANZI bandi undi muntu ariko rero mu buzima busanzwe abantu babumva ko ariko umuntu ameze ariko siko biri. Dukunda kubona amasene menshi ukina amarole menshi baguha uri mupolisi uri bajya abapolisi bo mu biro ibintu bitandukanye bijya minsi ariko ubu ndakubona no mu yandi masene ari romantique kijya kubera ikibago hajya amasene cyane gusura ko navuga yuko babonye mbishoboye kurumva iyo ujya gukina babanza bakaguha test bakareba nimba ubishoboye kandi director ushinzwe nyine filime niho uvuga uti uyu nguyu ajyanye n'ibingi bitewe na karakteri yiwe nabonye urumva bivana na karakteri baguhaye ugomba gukina. Niba nkina ndi umujura ngomba kuba umujura cyangwa imborerwa nk'uko bajya babivuga ugomba gukina waburewe nyine ukaperforminga neza. Gisubima gato KAMANZI ni muntu ushaka kumenya KAMANZI ariko nyine byo nyine abantu nk'abafanzi bacu cyane bawe bakeneye kumenya kuri KAMANZI umuntu wo kuvuga gute. KAMANZI ni umuntu usanzwe ni umusore hagira umusore KAMANZI nacyari umusore inyuma y'aka video nabonye karaho ariko bakubita umubare bafushe ko bakubita kabwa ati uyu umusore wo muri Kenya tarashaka bariko bamukubita bariko buyoshaka aha rero tino mu Rwanda bagiye kuza Irene Peter Papa Sava nawe rero muwo muvindo nigiye kitaragera ariko navyo umuntu ni mu nshingano z'umugabo wari wese gushaka igihe nikigera nanjye nzabigira kuko abastari mamutse bagushaka ababuri kandi yameze neza nigiye ubu taritegura nyine navuga ko ari imyiteguro ibikiri hasi nyine burya gushaka ntabwo ari cyo umuntu yakwihutira cyane ubanza kwiyubaka kwanza mugashaka ubifitiye ubushobozi. Hari ikintu umuntu atazi mwishimikije mwese kuko abasore bose tubona Kigara ba gentleman ba bogare bameze neza babastari kabisa ntabyo gushaka bose inzi ngiye navuga ku giti cyanjye nuko mugihuriye ko muri benshi usanga benshi badakunda
Ako navuga benshi ko bakunda liberté, hari n'abavuga je nishaka ibi madama zabinkuramo canke sinzoronka umwanya wo kubisubiramo. Urumva canke kubona liberté bizahita birangira. Canke hari ukuntu nyene mwamuvuga ati jewe naho nashatse niko ganda mukeneye ndamurongo bikaba bituma mutarongora. Aya benshi bakunda kubivuga ariko ngewe nkunda kwivuga ku giti cyanjye ntago ari byo ngendera. Ntago ariko bimeze. Rega niko usanga icyo kintu muri nk'abagihuriye ko mwese la plupart ya benshi usanga ariko bimeze, ariko sindabiha agaciro sana. Uwo tuzahura tugahuza ubwo nuwo nyene. Ni Kamanzi gushika ubu ntimurahura kabisa igihe cyose. Oya ntawe gusa naramwigeze ibyakunda. Ubu uri single? Ubu ndi single. Mwavyumvise. Mwavyumvise kabisa nanakari umusore yugaye. Mukirira ku musore w'umusonga. Kamanzi tuko turaraba filime ngaha mu Rwanda uramaze gukina mu filime menshi atandukanye. Uriko uraraba akazi ka mufu mu Rwanda nakazi nyene umuntu ubona ko yojamo kakamutunga kabaho nk'ubundi buzima busanzwe butunza. Yego cyane, kubera burya ikintu cyose iyo ugishizemo umutima wawe na discipline kirakunda. Kuko urabizi hari bamwe bitunze, hari n'abandi wenda babikina ari ukwishimisha, ariko ngiye birantunze nta kandi kazi nkora ni sinema gusa. Urumva iyo ubaye seriye byose birakunda. Kamanzi arakabazo mba nkunda kwibaza uriko uraba filime nyinshi zo ngaha muri Afrika kenshi usanga ari filime zisanzwe zibanda ku bateranye inda mu rugo bigenda, abantu bashwanye, umugabo n'umugore bashwanye, bamwirukanye ku kazi byagenze uko. Mu gihe tubona muri Amerika tukabona amafilime ajyanye n'igisirikare za NASA, za CIA, tukabona za FBI. Bibaza ko muri East Africa abo ziga tubona amafilime nkajya ku rwego rwo hejuru cyangwa atavuga ku burozi, ku ibintu byo muhira. Ibyo nabivugaho ibintu bibiri. Icya mbere impamvu dukina ibyo uvuze njye navuga ko ari culture yacu, ni umuco w'iwacu. Turi Abanyafurika nyine tugomba gukina iby'iwacu, amakimbirane ntabwo wajya kujya mu madege n'iki. Ibyo urumva waba utandukira. Urumva Amerika ni Amerika nyine, bo bakina iby'iwabo nyine. Natwe rero tugomba gukina culture yacu ko nabo tubyara bazakurire mu muco wacu kugira ngo udacika. Icya kabiri nuvuga nuko urumva ziriya zo hanze zisaba ubushobozi. Urumva ayo madege aho bakinira, imodoka bagongesha zigashwanyuka, urumva isaba budget. Urumva ubushobozi ntabwo bungana. Ntabwo rero twe twajya gukina ziriya ubushobozi tutabufite. Saba ibikoresho bihambaye, kuko ujya wumva n'amanuza budget zabo ni mamiliyoni y'amadolari, mu gihe twe 2 miliyoni ushobora gukora filime kandi gakundwa. Urumva rero c'est très différent. Ego nibaza ko biba bitandukanye nyine na budget nyine baba bakoresha. Kamanzi urabishika ukagira nk'indo cyo kuvuga ati one day nzokina muri Nollywood cyangwa Bollywood? Cyane kuko nari ngiye no kubigeraho biza kwanga. Twari tugiye gukorana n'aba Tanzania yari filime, twari tugiye gukorana na nyakwigendera Kanumba yari ahari na bakibosi, bijya gupfira muri management zabo biranga nyine. Nyuma ujya mugabo aza gupfa nyine, filime ikirahagarara nyine. Ariko izo ndoto njya nzigira cyane ko nkunda kuba international cyane, ntabwo wahora ukinira mu rugo gusa kuko urumva n'indimi zo hanze nzi kuzikoresha zose. Urumva rero hafi ya zose. Igiswahili cyiza ndakivuga, Igifaransa cyiza, Icyongereza. Urumva numvise uzi n'Ikirundi. Ikirundi cyo ntivuga nk'uko mvuga Ikinyarwanda, kuko urumva niho navukiye kandi ntabwo nakibagirwa. Niho nakuriye, ariko nakuriye hano mu Rwanda nyine tuzanye. Gusa harakageze usanga gakunze gufata abantu bamwe
akaza mu Rwanda akamara ukwezi agatangura kuvuga ikinyarwanda. Yabo birumvikana ahantu hose ugiye buriya biba byiza kumenya ururimi rwaho kugira ngo umenye uburyo ubana n'abantu nyine wumvikana n'abantu, ariko si byiza nanone kuyibagirwa ururimi wavugiyemo. Gusa nuko ukuntu umunyarwanda yaje mu Burundi amara imyaka 10 ikinyarwanda ntigihera kabisa avuga ati umunyarwanda. Ya ahantu hose ngiye nshobora kujya muri Tanzania nkaba mu Tanzania, nanjye Burundi nkaba mu Burundi. Urumva biratashikanye. Ego Kamanzi bariko kina muri Gatarina na Kamanzi nyene wo muhira yabitandukaniye. Yari gukina muri Gatarina urumva nyene aba yabaye undi muntu, aba ari mu kazi agakora ibyo agomba gukora nyine yeretswe, kandi akabikora neza kuko njye nubaha akazi kabisa, nubaha akazi sana. Muhira aba ari undi muntu nyine ndi calme, ngakora ibyanje nyine, akunda na siporo cyane, biraboneka. na siporo sana. Kamanzi ariko haraba abakinyi ba filime ndundi n'abakinyi b'abanyarwanda. Twebwe abakinyi ba filime ndundi bakurikirana cyane, mwebwe ugaca usanga mwebwe ino mukurikirana abarundi cyane. Nibaza ko biva guki sinabakinyi gusa n'abantu bo ngaha baraba ama YouTube, kenshi usanga abakora mu Burundi batazwi cyane ngaha. Nibaza ko biva kuki nka wewe ububona mu Burundi ukabona no ngaha. Sinzi mu biterwa, dushobora kuba dukora wenda filime nziza zibashimisha, nawe murazifite, ariko bo na kalite burira konta na kalite zirahari, kalite ugasanga rero wenda icyo gituma wenda bakunda izina, kuko n'imikinire acting niko nabivuga, usanga bamwe bakina neza usumba abandi, ariko ntabwo bivuze ko ni Burundi batabizi. Ndumva ari icyo nasubiza. Uri kuraraba mu Burundi niyo minsi heze hagisoka za filime za Mugisha, nibaza ko filime ya Mugisha yize twarabasunda twebwe, ariko uyu munsi muragisunda mwaragiciye. Wowe wabaye muri sinema nyarwanda kwa kijya kirinda, bibaza yuko secret mwakoresheje ni yawe? Ni gukora cyane, surtout kuri kalite ya filime ugiye gukora, ibyo uzakenera abakinyi, bumva amaformation, ko twe akenshi benshi bakora n'amaformation mbere yuko baja gukina, imyiteguro, bumva twe bishyiramo imbaraga no gusiri, urumva ni n'amafaranga dukuramo, ntabwo tubikina gusa ari kwishimisha n'iki, ngira ngo ujye ubona ama YouTube bamwe baracuruza birabatunze. Ndumva ari icyo ngicyo abantu baje muri movie bafite izindi bize, kuko hari nk'umuntu nigeze kubaza hariya bambwiye ati nagiye muri filime kugira gusa bamenye, urumva niyo sa n'abari bize. Ibyo nabyo birashoboka, hari ababijyamo ashaka kuba umustar gusa abantu bamumenye, wenda ibyo biramushimisha. Hari n'ujyamo ashaka inyungu, ashaka gucuruza yarabonye ko yaba ari business nk'izindi. Ni ujya aburu nk'abakobwa byoroshye, ntugavuga ati jewe kweri kugira ngo umukobwa biranga abantu bagenzwa na twishi. Hari n'abaje bavuga ati nimenyekana abakobwa zababona binyoroheye, kandi koko birabaho nyine. Nubwo tamukobwa yakugora gutomboza kubera nyine baba rubasize, ibyo Jesse ndabigendera ko noneho no gutongoza birangora kabisa, nakuganiriza nyine bisanzwe umuntu mukuru, ariko tuba tubona muri filime nyine ko byagitinda neza. Nyine urumva hari nyine bitongoza nk'umusirikare. Ubwo ni karakteri yanjye tu niko mba nteye, none utongoza usakuza. Umuntu iyo ushaka mwumvikana umugenza gake n'umutima mwiza ugakumva. Gusa twaje gusanga ari abakobwa benshi bagenda muri movie bo bafise target y'abagabo, kandi birashika benshi bakabaroha. Hari igihe
nuko twasangana Kamanzi arase target ngati ndio kugishuga mami Kigali no ayambo harabo bafite izo target ya birashoboka baba bafite target avuga ati ikaniyerekane bonde bandona ina babyita kurambagiza bazamurambagiza ara umugabo zavuga ati ura mwana ndabona ari sawa kurumva ari abari public nyine abantu bose isi yose bimureba urumva rero ntiyakwiburira nyine yani nkuko Kamanzi aja kuzikisha kimama yaga ati inzu ngijya imodoka amafaranga tuvuga kigenda kabisa kandi kizaga cyakubonye muri film ya birabaho birashoboka sana ariko je simigendera yendo nderi byanje iyo potential yose woyigisha aya yaba nkubeshe nkubwiye ngo nikomeze ari uko naba naragiye kera ko ari n'abagerageje ariko byaranze gutegekwa n'umugore ujya gutegeze nta kibazo bibatire ya je nakunda liberté sana urumva umuntu nk'uwo abo kwitayeho gutyo bigira bagatangura kugutegeka ugendera ku mategeko yiwe iyo rero wapi ibintu no kumvikana no kubahana gusa Kamanzi uri kuvuga ati muri iyi minsi je ntabwo ndimo cyane je ntiharagera by'ukuri mvuze ushaka cyane ibyo sinjya mbivuga bavuga uti umunsi ni umunsi Imana yambwiye ati muhungu wanjye ngo haregoye heti shaka umufashe nguyu kuko nshobora kukubwira umwaka utaha ntibibe umwaka ukurikira ntibibe abagira ngo nkubeshe rero ndicecekera ariko nyine biri muri gahunda mungu rero yambwiye ati niba bazoze vuga ati muki ubwo muki namenya ati ni iki riza ni iki ryajya ufite ababyeyi Kamanzi ndabafite bose none mama ntabakurembere cyakubwira ati mwana wanje akeneye akuzukuru nawe byaramuyobeye nyine ariko abansabira cyane ariko aranzi aranyumva nawe arabizi ko igihe nikigera kuko n'abandi bose tuva indimwe barashatse ariko usanga ababyeyi nyine bashaka kurongora abenshi ariko abiwanje ntabwo baforsa cyane bazi uko nteye baranyizera nyine nyakwigendera Kizitemigo yakunda kuvuga ati none se ubusore bwanje bwarabarambiye azaga nk'ubu abantu baba barambiwe no kukubona uri umusore benshi barabimbwira ariko burya umuntu niwe umenya ibye nyine n'icyo ashaka gusa umunsi ni umwe birashoboka none ariko babona nk'ubu kujya kumukinana na ASSIA avuga ati rero byose Kamanzi na ASSIA usanga aba bafitanye imigenderanire ikomeye nuko bata naho ari filime biba ati usanga hari ikindi kintu bahuriye ko ari ibyo bintu ngira abantu bajya batureba cyane ntibakabyitiranye sana niba ukinanye n'umuntu wenda kumusomana n'iki ntabwo biba bivuze ngo urabikora n'ubusanzwe biriya biba biri mu kazi kandi biba byanditse muri script tuba twateguye ya filime urumva akazi yo karangiye umwe acukwe n'undi ukwe ariko bitavuze ko wenda bamwe iyo mwiyumvanyemo umwe yakunze undi nabyo birashoboka turi abantu ariko jewe si ukuntu ushobora no guhura ari umunsi wa mbere nibandanyiriza hari n'abantu baba babonye na ASSIA nyine biba ari ibintu byiza kuri bo n'abafansi banyu nyine baba basanzwe bakurikirana ibikorwa byabo gusa njyewe cyo nshima nuko bitamona ko abantu babonye ko twabikinye neza kubera ko urumva nimba ukina umuntu ari umugore wawe ugomba kubigaragaza ugomba kwiyumva nabwo nta gutinya nabwo rero ntabwo biba bihuriye n'ubuzima bwo hanze ubuzima bwo hanze muri ubahana Kamanzi hari project ufite kuza gukina mu Burundi ko asanzwe ari no mu gihugu nyine hose Rwanda n'ubundi tukaba bavukanye hari project ufite kuvuga ati ndashaka umunsi umwe nzoze muri sinema ndundi
cyane nk'uko nabikubwiye twari dufite gahunda yo gukorana n'abatanzaniya proje iza guhagarara ariko n'abarundi kurwapa kuko ndanahakumbuye sare urumva navukiye byarashimisha hari n'abo twavuganye ba producer babo turapanga arambwira ninaza tuzakorana urumva imigambi irahari kumbuye mu Burundi ni igihugu cyose nkumbuye famiye ziriyo bashiki banjye babayo ndavuga nk'injya n'abarundi injya injya ni zose ntibavuga ibiryo nkumbuye bya bishimbo byabo bita jone maze kako nawe nyine bateka ibishimbo bakabikaranga bikaza biri nk'ivyema sana nta gasosi nkumbuye n'uburobe n'umukeke urumva nkumbuye ibintu byinshi sana ariko uza ndakuzaniye uburobe ntabwo namenye ndakuzaniye akarobe iyo wagaruka uri uzibuka tuza ndakazanye kabisa akarobe na nyamunyago sana aya barundi babwita ngo ni ubuswage ubuswage cyangwa uburobe byose biragenda Kamanzi noneho turi kuraraba filime nyarwanda hari ukuntu nyine muba mwubatse mumaze kumenyekana ko mumaze ikiringo kinini muriko murakora noneho waraba filime ndundi ukabona umenga iri hasi mwe mukakumenga muri turi hasi tushaka kutubwire nk'abakinnyi batanu mu Burundi ba filime ubona ariko barakora bivuze yuko vy'ukuri uraba movie zacu hari abakobwa baje muri movie yamara kumenyekana umwaka w'imyaka ibiri bashimye ububasha ugasanga yagiye hanze arongowe no mu diaspora ugasanga ryazina yariko araronka yariko arafasha mu kubaka nka filime nyarwanda canke ndundi nabwo tuvuge filime nyarwanda na ndundi usanga kwa kuntu yariko ariyubaka canke yariko arubaka abandi canke yariko arubaka industry ugasanga aravuyemo bigasha bituma abandi bazoza baza bisaba ko baba bashasha nubona ko ikiba cyabajanye muri mumva barijya abari kuvuga ati target nyene n'abagenda mu rose bangine je navuga ko uburenganzira bwabo kumva buri muntu nimwe twavuze mbere buri muntu aba afite target nimba guteza imbere industry cyangwa se guteza imbere bagenzi be ntacyo bimubwiye urumva buri muntu asamaye kuko n'uwo muntu sinamugaya urumva n'ubuzima umuntu aba ari gushakisha ubuzima yagize chance ikibi nuko yagenda akasigara kritika ibyo yagiyemo kandi aribyo byamuzamuye aho ngaho ni umugaya ariko nimba afite target urumva n'ubuzima abakobwa twabona muri filime nyarwanda bubanyitse nyine turababura burundu birabaho ubuzima nyine kujyana aho udashaka nyine umuntu aba agomba no kugira ubwenge yose nimba ubonye iyo chance umuntu akujyanye mu bundi buzima bwiza ntabwo wabyanga kandi nuko abahungu iyo chance bayironka ntibajyane nayo nicyo kibazo ariko nanone buriya bafite impamvu ze nyine Kamanzi dusa n'abarangiza akajambo kamwe ku bakinnyi ba movie ngaha mu Rwanda n'abakinnyi ba movie mu Burundi n'abakunzi barorera ibikorwa byabo icyo navuga ni ukubashimira cyane kuko urwego umuntu aba agezemo ni ku bwabo iyo bataturebye natwe ntabwo twabaho nyine ntabwo twamenya ko twabikinye neza batuma turushaho gukora ibindi byiza cyane ni ukubashimira kandi ndabakunda cyane ikindi bakomeze kudushyigikira twuzuzanye yaba mu Burundi yaba hano yaba Tanzania ibintu tubamo ni art icyambere ni art kuruta uko kiba business hari ababizamo uko twabivuze mbere ashaka kuba umustar ibyo ngewe ntabwo bikonta kuri ngewe icyambere ukora ikintu umuntu akwigireho ubere icyitegererezo ku bantu Kamanzi Didier cyangwa Max hajya muri Katarina kimushigeze
Katerine ni Saidi, Papa Ali. Saidi bantu baraba Katerine. Ni Katerine Katarina. Katarina. Ariko shari umukobwa nabuze yakinye filime yitwa Katerine. Wamwita na Desh. Yarakoteye kabisa nanje. Na wari nawe. Sinzi byawuziyemo numva yaragiye hanze. Yes. Ndagushimire cyane ko n'undi gihe kuko we tuzogura no mu Burundi gihe uba waje dushaka kugaruka nk'abantu munyitegure kabisa nzaza vuba. Kandi nawe ndabashimiye cyane. So bro, twe muzi baje tuzokwakira ariko twe kandi none mwigeze mutwakira. Ikibazo namwe mwaje mutatuteguje. Gusa uzombwire gusa kabisa mbwira abakinyi kwakira. Nta kibazo. Namwe nimwagaruka muzatubwire mbere munabitegure urumva hano umuntu abari pise kuboneka ni hatari. Tuzokwakira kabisa nta kibazo. Ariko uzotubwire turavuga nuko twaje. Oya nje nzababwira mbere yabo. Nzababwira kabisa kandi ndahakumbuye sana. Kamazi, thank you very much. Namwe murakoze cyane ndabashimiye.